Halo gagayam na imbag nga oras yung amin, manipod ka ni Kabsat Emma saan napod no nagantintay drama. Ngam kayat kumanan ngay pakam mo aday ito lang ti official channel ti gayam yo Jenna Almoite drama. Ano sa di no ipakakitaan kadagiti original nga upload tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Tangamin ado dagiti mang taktakaw kadagiti videos tayo ket ire-upload da kadagiti channel da. Ket kidawak man titulong yo dito channel tayo. Ano adaman pa'y makita yung agre-upload kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao. Pakitulungan da kami amang i-report. Salamat manen iti suporta. Katsakbay nga ruti drama makablawa mampay Darodelin Tamayo, Joseph Rasote, kan Susan Despedita Singapore. Kastoy man ti kunan ni Kabsat Emma. Dirman ng biyanang, may saak abalo, kat adagmay may saang anak ko. Ngam aday ti adayo tagtrab-trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat isutikad kadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso pinagnaad kon iti balay mi. Ti nga rod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istorya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anda kan manang. Kumusta? Nairor mount tay pau iti ka anakak. Wan, Mariaw, at naginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso anasay-saya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwanan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit? Jak nga ron amaw. Matanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaalan ti kidney wano liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Diyak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam a 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabit lang nga raw. Aday ta. Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken hollow block inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, inka agpa-check up nga rodan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, diya ko nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Uno, tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanen Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kala nalaus at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kasla.
Angot hangover ka mat. Saan, Manang? Angot ti agas ti maang angot mau. Kanjak nakaturturog iti rabi ay ta talaga nasakit ti tiyan kaw. Apay, di da nang tad iti agas mo ay ah. Nang teda, ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya, kat anyat ko na dangay, apay kano sakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka Manang. Anya, ay katala ah. Agsubli ka nga ro din ton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay ngagsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matam mo tag maneho. Ay kat isuro ka Manang. Nalakalaang may automatic dayjay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak. Adda? Adot kwartam ijibangkaw. Binulan apaw itan na ka ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa'y tay pensyon mo. Mano aya? 100K kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120K. Ang amno data, 100K kanulaang. Anya? Gatanga mo Manang, tapno adda service mo. Siyak ti bang isurukin kang ag-drive. Ang masadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin a driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Already mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan ah? Masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo alako ti gayem na alugan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot ah. Sa bagay mayat na dalugan nyo. Urita mo na Uncle Dag-drive. Tano da papanan nyo, adaw sar nyo. Sana na masapol nga commute kayo. Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo ata mangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Bangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mingamin ti kwarta. Napintas pa yung amin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang luko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kukwa iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na? Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin pangusaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di taayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, Manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan naktoy ti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na.
Sabali at talaga no pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Unang uto-uto mo. Ang bagbagam nga agpacheck up mo. Ng paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da iparepair ko itilogan, ngam arak mo't gayam ti papananti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam tata. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang di na kami ramraman tata. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna may suro nak ngagmaneho. Kano ngay nga isuro nak Maria. Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Ngam no ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Ata mapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanin ti pa nag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa na adasukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper itilugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal tilugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan tilugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Itilugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ne, awan mo't ti kasano a repair day jay ta na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ay sos. Katno kay parparehistro day jay di na panabulan na na. Kunana ag-expire. Saan na? Intun umay atawon manen Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manen iti kwarta kanyak. Pagparehistro na ka no. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Anya? Ay nagluko da itiayan. Lukluk kun naksamot da iti tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay-sayang lang ti kwarta adaw dawaten na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda amang ibagay ti kasta kadakayaw. Dadadaulin dak nagitatataaw. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaal ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay. Apay, asino ti mas patsem manang? Isuda, wano siyak akabsat lao. Ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwa aldaw nga awan ka dito'y balay. Manipod addalugan, tila papapanamon. Lapan ko nga road impariper ti lugan. Inururay ka. Aywan,
At dapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. Isa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan tilugan, tapuro repair mutlat maararamig. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan ta sayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kon timangtad iti kwarta kunkwana. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo ta kasaritak man no sumangpet. Alaman anak ko, si kati makisarita kunkwana. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni Uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Ngun nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang. Di yu ispoil din Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyum ka di day taoy? Siya ka dati kasarsaritam, ading. Wan mes, panyum ka di day taoy? Ay, di nakawagan iti mes. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga mes kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan na madlaw nga 85 maon? Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. Kansan ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyungay nga ta. Si kamat latilim mabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Pun nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 milyon. 1 milyon na siya sa wamat. San mo, 50,000 pesos lang mat, Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe, kung bastok iti manuabulan. Ala, umay ka, mes. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runakit adda kwarta nga igemaw. Sapay ado ti hold upper ken manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan, mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, ti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titunggal may sa. Anya ti bagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balaymaw. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Agam, apay awan anak maw. Adada ije abroad.
Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya asawa Apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak, manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Asino day jay kunak? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la diti balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmao. Apay, manutawon bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami matlaang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ama opera. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laang. Maladak daw no agpaw iti ka anakak iti abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak ditoy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos ka nagsukatak. Ay na, agyaman at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga rod dito'y naramid ko kasuratan, Mario. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Nalaing ka pa'y mutlagayam magsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapul pa'y lang, ayakit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang, no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan, tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madamdama manang. Anya dagita nakabag iti dadakal. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam. Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsamaw. Awan manang. Napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nang aramata medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no tibiyag mo. Anya? At ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nak idardarom, Maria. Ang bayad akto ka na makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka? Inton nagornosan, dagita sakam. Maria. Bastag sagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko.
Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apa nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan meetup nagnakam. Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan kat idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Kat patsak ang nagnakman na dayjay apan na kay balod na. Kat ita isumanan ti kadkadwak diti balay kat saan na nakas iti sigod daramid na kat inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan tugayem mo Emma. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin. Manipod ka ni kabsat nida sa napud no nagan tintay drama. Ket ulitak manan ngay baga aday tilaang tipagapgapwan dagiti mairere-upload ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Ket kidawak manan ti suportayo diti YouTube channel tayo a Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. Ket sakbay nga ti drama makablaawa mampay dadama sa Evangelista Renz J. Samilin ni Tabambang Nueva Vizcaya ken Nenita Manuel. Kasti man ti kunani kabsat nida dirma ng biyanang idi napadasak ti imutang na adika ket pinaggigiddan ko pay. Awan umno trabahok isu nga utang tinamnama kapangalaan iti kwarta. No adag pa utang adda kwarta. Ngam no pa nagsisingiran may stress akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay nananang nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display ti nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangen at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapidutak to iti balitok na nang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y amnesia tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak ng damang ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray.
Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglaba ka nagdalo si Jebalay. Ha? Ay, mabalin mare. Sige, taibagaktukan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na laikaro na niya. Wan mare, ibagaktukan kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena. 3,000 kan ni Tata Darwin. Kan 1,800 kan ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan, makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan da taramida ka. Apaya si ka ti agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at iparamid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardan kung ti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mangsingsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uray ta kumpleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Uri ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrikat tupay timparami tiyo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbulat singnak manen, kamaya-ayo ak manen amang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrag ka Saan na? Pumayak la ko magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo! Anyaman ti gagara na naya. Nagsingir, awang kwarta. O may ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito'y nida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka mo talemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto kabayadan
No da mapurdiya ak, itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day di lalaki. Ang eskwela dito'y balayon, gapo iti kasisingir. Wang nga ron, di lang mabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga isaw? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din ano man ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Kinadda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawa am nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag na kita'y kalding kao, tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat kaya? Ken amum ayat ayan nagidi kalding kao. Amok tata. Kan amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko masapula mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawana, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawana manang. Oray inaldaw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, umayak man agsingiran. Di ka lang masyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di nakansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubling aro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga rod day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na di adjust ka, Nardo. Katagin na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani, marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna nga min nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. No dala ko magpautang kanya kitidakkel agatad. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang, kakaiso na makabaybayad kan, nayunam manan ti sakit ti ulam. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na, tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kaya't ko lang kung makasarita.
Nay, anya ngay day ta ilamlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samag. Wen, nana. Ha? Kasaritak ko maninida, nana. Mabit lang nga raw, taayabak, barok. Ni, apay dito asabong nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As kati inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Wala. Nadevelop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakunana ngamin ano aklunag, di nakanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapula ang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsudyo. Wala, kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mangamin. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na paymot kayat. Ibagbagak nga rod mo't day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat kukuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mo't iti anak. Wan ko mga road. Ay no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak mo't kat nasingpot ka barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaang kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narikat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mo't ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalak ayat ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamon Apay pay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya. Bayak nga gayan ayat kami iti manuabulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ko.
Bumabaaw mo't ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa Nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastani da. Ammom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmuten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ay-ayaton. Anya, Iso asore, ngam nasaysaya at nagsinatan Nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry at talaga Nardo. Diyak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak Nardo. Diyak mapilit ti bagik nga agayat kan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitin ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamaawatan nak Nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngayon, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rudan? Makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo mutlaeng gapu mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi mo timimayan dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad nun? Ay, Nardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga ayan ayat Nardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso na ayaw awan ang tiriknakin ka. Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikot addamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. Wenangam, imbagam idin alipata kung ti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tudkan. Tapno makisayan to'y lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po di din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang!
Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.